Shibo wantunene matundu murungenerete aciari bareke utana na bo bari banini muno kaitene ka karu dharura ya akiari wite untu bobo tayirite muciari utana mono ari munini untu bobo atuma na bo baingi bate skuru kulukina urete aciari korele metuo na mekareya na bo kaitene ka bate skuru. Nicholas Chabari ana ribotie muno kenda kwira aciari nontu bacuku bari tobetu ati Januari imweri gwithagirwa uri umumo obunene na gwithagirwa uri mweri gugucokia ana a cukuru kogwe ndi mataro kiri aciari ni ati ibamenyere igita riria rutha rwa thigonko ria Christmas bakiria thigonko baririkanage gutigaria matigari nikenda abacokia ana abao bonthe cukuru Januari no sereke thigonko lakini Januari kinyana ana bagara mocoka cukuru na tebwaya so genda ngwenda kuwa tukiria itutiche kama tukimya bisi ni yite na betu bagenda ta cukuru na mantu amengia cukuru agetho areo thionko kinyoka karabio karea uti muntu amebio karea lakini ukaragwa ni mwana cukuru atori bakamya utende mwana cukuru chibo akamenya na no etho nyothi nene so ngwenda kuwa tukiria ituthime bitu kuria tutie bia bisi Chibo Matundu Murongi aliuga ana abaingi nabo bakaria kumenyerwo igita riria rutha no abare muigocoka acukuru na ukaethirwo riri ringiro ari nene kiri aciari koguo aciari babatiri kwithirwo bakimenyera na kuthingatiria mitugo ya namba wa igita riri mwana aindo akathura kuria bangi kenda bacetha nabo kana kenda benya kuturatura na kulunga mantu amengi so kwenda kuito ana ba ngwe gutwira ngombe na mantu amengi ikenda batho mbise bateka aindo atiro bagare utura na mwana atura either kithe mwara atura agwithira na mwana agwithira na mantu amengi so ngwenda gwitumenyera na betu aciari ikienda na olinde ana betho by safe na kienda na bacoka cukuru ngi January 2024 baisa wasawa onogu na kuruta mukana nabo kiri aciari ibantu arume batigatane ana abao baiji batakinyithetie emyaka ya gutanwa nontu bobo nabo bangaratanire kinya boturo bwao akuru wenzangu twatana mwana atakinya kilasi 8 rutano rutene tumi kithomo ito thomithiana ruta kinya kandi bwire kantu kwa nontu kinya menya itara wita kinya kubithinta kana kwandikwa utachukua utani tafadhali with certificate yaku ya class 8 na form 4 na university na ara so kanga takuwa ito thamidianto mantu atano iya mudia na nyuma ya nyuma kithomo kithoe kia mbere kuma ntunene Gebe North Western Class Chabari.